uhambe ethona umntwana nje because ngiyadinga ukuthi akho uzakutshela wathawe lokho bakaye ukutshela anything ukuthi endlini yashutha awufuphi iproblem ukuthi ngolaka kuphela nje bese ukuthi awuthola abantwana those two things into ezikuhlupha wena kuyasusa umoya lo obandlulaka nje kubo nenzo uzonde uthuthule kakhulu nje umoya lo ngasusa kuwe uthola abantwana umuzwa ukuthi usukhona ngoba lo ngasayindawo ngiyabonga ngicela imthayile izandla mama uthi umntwana ngalo yebo ngiyamba labona mama uhamba lomntwana ngicela ukukhuluma lawo uyavuma ngikhulume lawo ungama ngale mama uyavuma ngikhulume lawo mama ngicela ukuthi wena bekukhulekela nje asuza ngembe muthi njengoba ngiphe 5 minutes ngicela ukuthi bekukhulekele amanzi la babonikeza wona ngifuna waphuze kulento embone isukuma ukuhlaba esayidini yakho le wengizwa mama into le mayisukuma ngabona isize esiphubeni sakho ezokuvala ubusuku lelo wathiwa wena obekwaba umuntu ukuthi mawulele usuku uzufoma umzimba wakho wonke into le ifuna kuba ngikuthi umuntu ongagula ubusuku ukuthi usuvuka ufile ungazange ugula amalanga amaningi wathiwa umoya ngcele masophiwa amanzi lawa uvinje ukufa phezu kwakho plus okunye futhi uyabalisa kakhulu enhlizweni yakho ngesimo sempilo yakho ungicaba ukuthi nxa ngibe ngife kumbe ngizivulale kuze kube ngcono nje kodwa ungazivulali walisa kangaka ngicela amandla enkosi namhlanje kufanele sikuphulele ngomoya ephila kahle nje kodwa into izinto zokumbusela kahle ngicela ungazivulali anti mama ngibone intambo ilenga wathiwa kulo muntu ongazocommit suicide azivulale but ngimbone wena because usuvule into eziningi kakhulu enyeke izinto church ngoba sebantu kodwa uma ngelo tekini ngikhulume nawe ukuthi ungazivulali then from there uzawusiza ngabafundisi ukuhamba uphila kahle ube right ngikhuluma kahle amen okay uphi baba wasendlini usemsebenzini ngeWednesday edlulileyo khona into eyenzakaleyo ebengifuna ukukhuluma ngayo but njengoba ngithe izinto ezikhulunywe ebantwini nje uzawubuya ngikutshela then from there sukusiza uhambe uphila kahle kulo mbuzo yes ngithe wena i-reason ngosuku umsule i1 hayi ukuthi nguprophet kuthiwa ngumoya ngcwele ungazivulala thina ngikwazi nekalo ukubona wena susufisa ngokufuthi ngabe ngiyafa ukuthi izivule into eziningi umoya ke uthe wena ungazivulali then from there sizakusiza i-breakthrough lokhona mama ngiyabonga ngaphandle mabubuza uzwakela nje umenze lo sekitchen omuntu nokuthi uzasihlaba ngawo ungasasihlabi namhlanje sizakusiza ube right anti uyahleka ngiyabonga mama lengamkhulu umtshayele izandla hlale phansi namhlanje ngithe angisoze ngibe deep emagameni lokuba izinto eziningi ngayi ngifuna ukukhuluma labantu abalotshwa nje kuphela ngihlale phansi usisi uhamba lobani usisi umakumede wena unethunzi eliphezulu kwakho lingayenza ukuthi ulamle impi abantu ababili ubese ugwazwa ngabantu kwathiwa wena fanele uthole la umkhuleko futhi ozokwenza ukuthi umkhuleko lo usukuvikela but yaba kusuka umuntu lo ngakhe ngabona ungena ku-first file ukugwaza kwathiwa wena fanele ugezwe kuze kususa ithunzi lelo muntu ongumama wahlalisa phezu kwakho ukuthi lidalele ukufa phezu kokuphila kwakho ngikhuluma kahle nje ungaphi mamakho usekhaya umtshele ukuthi into ayiphuphayo wena usifa because ukwathi uphupha izinto la angazwisisiyo ubona imfa evayo ezayo emndenini ubona wena because ubona wena ugwazwa umuntu kodwa ulamle into abantu abayithulisile endlini kwathiwa impilo emasiba khona uyifeza ngobaleka mayelana nobashiye besilwa nje okunye uyakhulekelwa njengohambe iphila kahle right